Yes. Tubahaye ikaze rero bakunzi ba Utundi Sport TV, mu kiganiro mumenyereye kandi mukunze muri benshi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ku bijyanye n'iki gice bagezemo cyo gushaka uburyo bazitwara neza muri Confederations Cup. Ese bimeze bite ku mutoza, bimeze bite hagati mu bakinnyi, haravugwa iki? Ariko nanone tutirengagije ko bagifite umukino ku munsi w'ejo n'ikipe ya Gorilla. Turagenda tubagezaho byose uko bigiye bihagaze. Turakomeza turebera hamwe kandi uko ku munsi w'ejo amakipe yahuye, uko byagiye birangira. Turabona hano ikipe ya Mukura Victory Sport yararangije iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 41, ariko ntabwo irizera neza ko uwo mwanya izawugumaho, kubera ko bizaterwa n'ikizava hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Gorilla iri ku mwanya wa gatandatu. Umukino wabo uteganijwe kuza kuba uyu munsi. AS Kigali nayo ku munsi w'ejo yatsinze igitego kimwe ku busa bwa Marine, ikaba iri ku mwanya wa gatatu. Icyo gitego yagitsindiwe na Chabalala, akaba ifite amanota yayo 49. Ku mwanya wa kane haraza ikipe ya Police FC, nayo yarangije imikino yayo, ikaba ifite amanota yayo 45, ikaba yatsinze ibitego 3-3. Nayo manota rero nayo ishojeho ino shampiyona yayo ihagaze. Umukino rero nanone utoroshye cyane, ni umukino ugomba guhuza Amagaju n'ikipe ya Muhazi. Ni umukino rero ni nawo twakwita umukino w'umunsi, kuko ni umukino nawo watangiye kuvugisha ibintu byinshi, aho nk'Amagaju yandikiye Ferwafa ibwira ko Amagaju yakinishije umukinnyi wujuje amakarita 3 y'umuhondo, ariko Ferwafa ikaba yabasubije ko ibyo batanze bagomba gukina umukino ukurikira uzabahuza, ko iyo mpamvu batanze itumvikana kugira ngo babe basubika uwo mukino. Ni ukuvuga ngo rero hagati ya Muhazi n'Amagaju hagomba kugira imwe isobanuka izamanukana, cyangwa se ikaba yaherekeza umunywanyi wayo Vision mu cyiciro cya kabiri. Indi nkuru nanone ni uko ikipe ya Bugesera yarangije imikino yayo, yarangije umwaka wayo w'imikino itsinze ibitego 5 ku busa ikipe ya Kiyovu. Ikaba harimo hat-trick y'umusore Omar Aba, wayitsindiye ibyo bitego byose uko ari 3. Ariko rero aho ngaho nanone hakagaruka ikintu kibazwaho cyane ku ikipe ya Kiyovu. Ese ni ukuvuga ko Kiyovu koko mu by'ukuri ishobora kuba idafite ubushobozi bwo kuba yari kuba yahanganye n'ikipe ya Bugesera kugeza ubwo ibitego bigeze kuri 5, cyangwa hari ya mikino y'inyarugenge nyine nayo iba yagiye izamo cyane cyane. Ibyo bituma nk'abakunzi ba ruhago bagenda babyibazaho, ese ntiwasanga harimo kugira ngo bafavurize uno mukinnyi wa Bugesera kugira ngo aze kubasha gutwara igikombe cy'uko ari we mukinnyi urangije ku mwanya wa mbere ufite ibitego byinshi. Aho rero bikomeza kugenda byibazwaho, ukibaza ikipe ya Kiyovu yari imaze igihe rwose yitwara neza itanatsindwa, ukibaza ukuntu bayihaye ibyo bitego byose bikagucanga. Ikindi twavuga ni uko iyo kipe ya Kiyovu si ubwa mbere
si ubwa mbere itsindwa n'ikipe ya Bugesera mwene ako kageni, kuko n'ubushize yayitsinze ibitego byose bine. Urumva rero ni ibintu abantu bakomeza kugenda bibazaho. Reka rero tuze tugaruke nanone ku nkuru yacu nyamukuru ku ikipe ya Rayon Sport uko byifashe. Uko nababwiye turahera ku kijyanye n'umutoza Lotfi, ibimuvugwaho ni bigiye bikomeje kugenda bivugwa hagati ye n'ikipe ya Rayon Sport. Lotfi umutoza wa Rayon Sport yatanze icyifuzo cye cy'uko yaza muri Rayon Sport hari ibintu ngombwa cyangwa se proje igomba kubahirizwa. Iyo proje yaba yari iyihe, yaba iteye gute? Kuri Lotfi ubwe arumva ko yaza mu ikipe ya Rayon Sport nta munyamahanga n'umwe mu basanzwe bakinira ikipe ya Rayon Sport waba akiyibarizwamo. We akavuga ko yakwizanira abanyamahanga be batandatu, ariko abari basanzwe mu ikipe ya Rayon Sport nta n'umwe waba ugihari. Aho rero bigatera abantu kwibaza nimba ese ari uko abiteganya umuntu n'abaforunganye bose, ubwo ni ukuvuga ngo bahita basezererwa. Urumva ko icyo kintu ni ikintu kitapfa koroha, niyo mpamvu tuvuga tuti Lotfi nawe yego yasinye amasezerano y'imbanziriza mushinga niko nabyita, cyangwa se imbanziriza amasezerano, ariko urumva ko aho hantu naho harimo harazamo ibindi bintu biri bugonge abareyo, cyane cyane ko kuvuga ku mukinnyi forunganye rwose byo ni intouchable, ntakorwaho, ntago byaza koroha ko yatanga bamutanga cyangwa se bamurekura gutyo gusa ngo kubera ko umutoza Lotfi adashaka abandi banyamahanga. Ikindi Lotfi ashyira ku meza nanone aravuga ko akeneye abakinnyi batatu gusa. Cyakora tukaba twabashije kumenyamo izina ry'umukinnyi umwe we yifuza ko we yagumamo, ariko abandi bose ni ukuvuga ngo abakinnyi bageze kuri 30 hakavamo abakinnyi batatu gusa. Uwo mukinnyi nta wundi twamenye ko we yakwifuza ko agumamo ni Muhire Kevin, kapiteni wa Rayon Sport, n'abandi babiri. Ubwo rero urumva ko ibyo biganiro bya Lotfi na Rayon Sport bikomeye cyane, dore ko bari no gushaka uburyo baza gukomeza bubaka ekipe. Ntago igihe bafite ari kinini cyane ku buryo batatangira kubikoraho hakiri kare. Ikindi rero ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yiyumvikana n'uwo mutoza, nuko umutoza we muri proje anavuga ko miliyoni zisaga 500 cyangwa se zegera 500 Rayon Sport iba yizeye ko yabona mu gihe cya sezo. Akavuga ko ibyo byaba bihagije mu guhemba abakinnyi, dore ko hakomeje kugenda havugwa ikibazo cy'imishahara ya hato na hato mu bakinnyi ba Rayon Sport yagiye ikomeza kutabonekera igihe, ndetse no kuba hari za recruitment zimwe zitaraboneka kugeza magingo aya. Aha rero tugakomeza twibaza ese koko uyu mutoza Lotfi zemererwa kuba yatoza Rayon Sport, ko numva ibyo bintu biri muri proje ye hari aho byagenda bigongana n'ikipe ya Rayon Sport. Ibyo rero twebwe dukomeza kugenda tubiha amanota 70% ko 75% ko Lotfi yakwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, naho 25 gasigaye kakaba ari kubera ibyo bintu yifuza muri proje yiwe.
tukiri muri byo kandi tukavuga ko we umutoza Lotfi kuba yararangizanyije n'ikipe ya Mukura ntago bararangizanya gusa nuko amasezerano ye yaba ari kujya ku musozo, ariko kuvuga ko yayongera nabyo ntago byaba birimo, kubera ko hari nk'umukino twabonye umutoza rwose bakamanuka bamubwira amagambo atari meza, ibyo ari byo byose bakamutonganya, ubona ko ibye akazaza ke mu ikipe ya Mukura ubona ko ntako, kubera ko bamurakariye kuva havugwa ko yagiranye ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Ikindi kandi nanone bakaba bamwikoma ko hari abakinnyi bamwe na bamwe ashobora gutuma bava mu ikipe ya Mukura bakaba bakwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Mo abakinnyi nka babiri wenda ba Aimable baravugwa ko Lotfi ashobora kuzaba yagenda abambukana abavana i Butare bwa Astrida abageza hano i Kigali mu ikipe ya Gikundiro. Si ukuvuga ko rero impamvu twavuze ko bitanakunda aho ngaho, ibaze nawe umuntu ugeze kuri Forunganye, si ukuvuga ko ari Forunganye wenyine yaba ari kugenda yigizayo, ni ukuvuga ngo ba Dafe ni benshi cyane b'abanyamahanga bose muzi, ba Richard, nta n'umwe yaba yifuza ko yaguma muri ekipe ye azaba atoza uyu mwaka wundi ugiye gutangira w'imikino, umwaka w'ibihumbi 2025 2026. Rero aho ngaho hakaba hakomeza kuba ariho hatuma ya 25 twavugaga iyo kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport ariho icyizere kigenda gitakarira. Nk'uko rero twakomeje kubibabwira, turabasezeranya ko ibindi biri buze kuva mu mukino wa Rayon Sport na umukino wa Gorilla, nubwo nawo watangiye kugira ibigenda biwivugwamo. Haravugwa ko Rayon Sport noneho kubera gucika intege, kubera ibihe imazemo bitari byiza nk'abakinnyi bariya twakwita abasiniya, bashobora kutazagaragara kuri uwo mukino. Ubutasi rero dukesha ikinyamakuru cya Utundi Sport kiravuga ko ayo makuru aravuga ko bazakinisha aba bakinnyi bakiri batoya ndetse n'abakinnyi batigeze bagaragara cyane muri shampiyona y'uyu mwaka, kuko abandi bo rwose bacitse intege. Ikindi ntibizeye ko bazakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport. Twagiye tubigarukaho nka bariya bagiye bahagarikwa, harimo ba Ombolenga, harimo uriya muzamu Kadime Ndiaye, harimo ni benshi bagiye bahagarikwa kubera cya kibazo muzi cyagiye kigaragara ko bagiye batamira akantu bakaza gutaba ikipe ya Rayon Sport mu nama. Ubwo rero murumva ko ikipe ya Rayon Sport na Gorilla rwose ibyabyo nabyo ubu mukino cyakora ntago uzaba ushamaje, ariko rero nabyo bikazagira ingaruka hagati ya Gorilla n'ikipe ya Mukura bahatanira umwanya wa 5. ni ukuzategereza rero ikizavamo tukareba ese Mukura koko izaguma kuri uwo mwanya wa 5 cyangwa Gorilla izawegukana rwose nta gutinda. Reka rero tubasezere abakunzi b'Utundi Sport, naho ubutaha mu kiganiro cyacu.